Mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekejap ya. Tiga puluh. Ha. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Kita mulakan pagi ni dengan halakah. Jadi halakah ni ada tiga objektif. Pertama, kita nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kemudian, kita nak memperkasakan makna uh, bacaan yang kita dah pelajari dalam Al-Quran. Dan ketiga dia, kita nak tunjukkanlah hasil kita menggunakan aplikasi Al-Quran ni secara berterusan. Jadi halakah ni tak lama, pendek je, dan halakah bermaksud bulatan. Sekumpulan kecil orang yang membincangkan perkara yang bermanfaat. Cara dia, kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca surah-surah yang kita nak buat terjemahkan makna dia, maknakan perkataan dia. Kemudian kita habis, kita pas dekat orang sebelah. Jadi kalau kumpulan tu 3-4 orang, jadi lagi pendek, lagi 10 ke 15 minit. Jadi program pada pagi ni hanya untuk tunjuk prosedur dan sahabat-sahabat boleh praktiskan di rumah dan di kumpulan masing-masing. Jadi kita boleh mulakan dengan kita baca Al-Fatihah dulu lah, yang paling mudah sekali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah, Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, Rabbi Rabb alamin seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki pemilik, Yaumi hari, Ad-Din agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepada engkau, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan kepada engkau, nasta'in kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tunjukkanlah kami sirata jalan mustaqim yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sirata jalan allazina orang-orang yang an'amta engkau telah beri nikmat alaihim atas mereka, ghairi bukan, ma'dubi orangnya dimurkai, alaihim atas mereka, wala dan bukan, ad-dhalin orang-orang yang sesat. Jadi begitulah kita buat halakah ni. Kita nak tonjolkan bacaan dalam kita punya uh, ayat-ayat ni lah, ayat-ayat lazim. Dan insya-Allah bila kita dah faham makna perkataan tu, bila kita dalam solat kita, kita boleh jadi khusyuk. Bila imam baca, kita boleh concentrate.
Jadi insyaAllah lah semoga kita berubah. Nak berubah dia dengan ada ilmu. Ilmu dia, inilah ilmu yang kita bagi, yang sahabat-sahabat dapat daripada Think Quran. Jadi kita nak baca surah Yasin. Kita baca surah Yasin 1 hingga berapa? 1 hingga 15 boleh kan? Okey, 1 hingga 15. Hari ini aku masih hidup. Tapi mungkin esok hanya ayat-ayatnya yang tinggal untukku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Quran, demi Al-Quran, Hakim. Yang bijaksana. Yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Innaka, sesungguhnya kamu, lamina, benar-benar daripada mursalin, para utusan. Ala siratim mustaqim. Ala atas siratin, jalan mustaqim yang lurus. Tanzilal azizir rahim. Tanzila, dia telah menurunkan. Penurunan. Azizis. Aziz. Azizi. Al-Azizi yang maha perkasa. Ar-Rahim yang maha pengampun. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Litunzira, untuk dia memberi peringatan, agar kamu memberi peringatan. Kauman, kamu. Ma, apa yang? Oh, ma tidak. Unzira, ia diberi peringatan. Aba'uhum, nenek moyang kamu semua. Nenek moyang mereka. Fahum, maka kamu semua, maka mereka, ghafilun, orang-orang yang lalai. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Laqad, sesungguhnya, haqqa, kebenaran, ia pasti berlaku. Qawlu, perkataan mereka, perkataan sahaja. Ala atas aksarihim, diri mereka sendiri. Kebanyakan mereka, aksar, kebanyakan mereka. Fahum, maka mereka la, tidak, yu'minun, mereka beriman. Inna ja'alna fi aqnakihim aglalan fahiya ila azqani fahum mukmahun. Inna, sesungguhnya, sesungguhnya kami, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah menjadikan fi dalam, fi di, a'nahum, a'nakihim, leher-leher mereka, aghlalan, belenggu-belenggu. Fahia, maka ia, ila, atas, ila kepada, azqani, dagu, dagu-dagu, fahum, maka mereka, mukmahun, termenggadah, orang-orang yang tertenggadah. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا, dan kami jadikannya, dan kami telah jadikan min, daripada, baini, antara, aidihim, tangan tangan mereka, saddan, penghadang. Wa min, dan daripada, khalfihim, belakang mereka, saddan, penghadang. Fa'akshaynahum, maka kami telah tutup mereka. Fahum, maka mereka, la, tidak, yubsirun, mereka melihat. Wasawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wasawa'un, dan sama sahaja, alaihim, atas mereka, anzartahum,
Adakah kamu telah beri peringatan kepada mereka? Am atau lam tidak. Tunzirhum, kamu beri peringatan kepada mereka. La tidak. Yu'minun, mereka beriman. Innama tunziru man ittaba'a zikra wa hasyiyar rahmana bil ghaib. Fabashirhu bima'firatin wa ajrin karim. Innama, hanya, tunzira, kamu memberi peringatan. Ma ni siapa yang? Ittabi'u, ia telah keluar. Dia telah mengikuti. Zikra, peringatan. Wahasya, dan mereka takut. Dan dia telah takut. Rahman yang maha pemurah. Bil ghaib, dengan ghaib. Fabashirhu, maka kabar gembira. Maka berilah dia kabar gembira. Bima'firatin, dan keampunan. Dengan keampunan. Wa ajrin, dan ganjaran. Karim, mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa na'tubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kami, nuhi, kami hidup. Kami menghidupkan mauta, kematian, orang-orang yang mati, wa na'tubu, dan kami beri kitab. Dan kami menuliskan apa yang qaddamu, mereka telah dahulukan, wa asarahum, dan jejak-jejak mereka, wa kulla, dan setiap kali, dan setiap syai'in, sesuatu, ahsainahu, kami telah menghitungnya, fi, dalam, imamin, imamin, catatan, mubin, nyata. Okay, sadaqallahul azim. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk menggunakan aplikasi Think Quran ni, kita boleh faham makna Al-Quran dengan sangat-sangat mudah. Oh, uh, jadi sahabat-sahabat boleh, hadirin hadirat sekarang, boleh guna aplikasi ni, kemudian cuba praktiskan apa pada muka surat pertama ni lah. Sebab boleh pilih makna harfiah dia, perkataan-perkataan dia, kita cuba. Ingat tak Hakimi kan? Yang penuh hikmah. Jadi itulah cara menggunakan aplikasi ini secara maksimum. Pertama, kita dah belajar latih to be ni, kita dah belajar, kita dah sampai beberapa perkataan mahir. Kemudian kita rujuk balik surah-surah yang kita nak hafal tu, kita nak faham makna. Kemudian kita boleh jawab kuis. Kuis dia sama ada kita boleh jawab 60 saat soalan dalam 60 saat untuk dapatkan 20 betul, ataupun kita jawab semua perkataan yang ada dalam ni. Ini tak ada masa. Tapi ini ada masa. Jadi itu saja daripada saya. Semoga sahabat-sahabat yang mendengar ni dipermudahkan urusan dan diberikan kesejahteraan pada hari ini, insya-Allah. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah tu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.